ام برنامه خویا برین دا دو شوپا سروک سرهلدانا ساسونی کتبون دو شوپا محمد علی یونس اما دوی برنامه خودشی دو شوپا برا و خلفوی عبدالرحمن علی یونس بکوین عبدالرحمن علی یونس در سال 1872 دا جدایی کتبه. دما هیچ چند سالیه به توی دایکا خو مشختی نقده به. لور ترکی نویساندن و خواندن هنده به. سرهلدانا سال 1925 دا شعورمند که خو محمده ج دوی جی سروک عشیره و سرهلدانیه. عبدالرحمن علی siyasetvan bu yani ligor ditini min falan devlet naz dikira u velat diti bu hem devlet naz dikira ve hem jî yani dur ditini evi jî bu yani Abdurrahman jî kalê xwe ji Unis ve wirde yani hareketa wî ditini wî دیتنه کی نتو بوانه بو فلان کردواری بو به سرهلدانا سال 1925 را devlet çil gundi der dora ciyay Sasoni jibo gel qatexetke gel ve gavi dikşe ciya ev rewş hayya sal 1928 dikşine ew derbe mıntıkayı memnu yasak bölge idan dike yani hema nezi çil gund qsi çil gund jigundi mala şeref mala Ali Yunus hayya ibn Maraton Lurda çen gün ama ted yasak bölge utkin falan. Lurda yasak bölgeci ev dur ihtari jitne bu şu mahkeme falan filan. Tne bu eko ketbe yani şerri askeri çatışma zamçı falan filan dışarıda ama navi derbaz bu و servada tahkikat falan takibat falan hatibe kirin. Evan dema hatne girtin tüccar mahkemede bunu ama serivan jekirin. Sala 1928 da جبوک قومی چیا آلیکاریا سرهلدانا گلیداغی نکن عفیک درتی اوجی به وی عفیه شون وداد کوین گندی خو او روش حیا سال 1932 دکشینه به شکستنا سرهلدانا گلیداغی را ده سال 1932 دا خودی گراوی جبو باجه برهف بکن چکان برهف بکن و قاچاق و فرار لشکری بگرن دینی سرگندی هرمی و گاوی قوم چیا دسا بری خود دن چیا لیه گنده دا دمینن وان گنده دا لشکر و سالی ده سال 1932 دا قاسی دوست چکی برهف دکن در سال 1933 دا devlet جبو جیان گل تنگاو بکه چاندنیا تتونی قدخه دکه گل و قدخه قبول ناکه تتونی دچنه و جاره تیرمه ها سالی دا ایریشتینه دخوازه دست بده سر تتونی لگل برتگین تون نشانده ده و اوجی شوما دکشن در سال 1934 دا لترکیه زاگونا اسکانی درتی
لگوری ویا هرمین ترکلی ناجین و پرگال راجی ری ناچن یه بین والا کرن دوسوان ترکین بین جیه کرن جبوه ده سال 1935 دا پنگاوه که نو ددن دست بکرن جبو باجه و چکا برهف بکن فیرار و قاچاق لشکریه بگرن جیگری قایمقام ساسونه ردوان لشکر تحصیلدار مفتی ده دوخه گند بگند دیگرن اینجا وکالتن ناحیه مدیری جاجاستین او که قایمقام وکیلی لساسون به قایمقام وکیلی گفت با قایمقام وکیلی اینجا او قایمقام وکیلی جی دلی به اصالتن به قایمقام نیتی بی بسایه فلان لبلی جیری هنک تشتی که gerek yani serkeft nişan bede falan ev çiğ jirat ben valla dve hereme de çay xerza de de pırskire kene yek vergi nadin yani kamçur yedin ji yani gerçekten bakaya koyam diyeceğim asker kaçağı ji yüzbaşı Sasun müdavim yani savcı و حاکم مفتی باید که حبک دو حبجی عشیرت ناوندا ساسون دا چه دکن و اما برای خودن غربق یعنی قصد مالا تترد کن دو مانگا عسکر yani da fazla biz habci askeri bıçak devleti kotin ziyafet jwana avut dve ziyafet de dve çunu hatine de falan filan demek ki kaydı yüzbaşı ki ev çünkü evde Cemal Madan ve çav berda bu keça teter. Lur deriş gotina dest davece ya haber davece ya tişki davece ve çağı çava ko evde keça teter çava ko evde ben ha jine qirindke ica ev gundi min diye dina çava ko tene de ev ki berda dedin ev dedin du yüzbaşı o xade yüzbaşı اگه برندار ده نابنز ama لحسب خسوار ده و عسكر درافن دشن لبل ايده هندرو داد بينن لاجي علي گونديان ve falan filan gişwana xanjartkin falan yani kaymakam jiu yani kaymakam vekili Rıdvan jiu müfti jiu hakim jiu edinleri tef davide tenkuştun yani ji berî bûyera teterê Badikê derbarê Abdurrahman Aliyê Yûnus da îxbarek çêdime. Xwedê giravî ji binxetê barê heft qatiran jê re çek hatine. Abdurrahman Aliyê Yûnus bê minnet berê xwe de bajarê Sêrtê tê li vir. Tekiliya wî û valiyê Sêrtê Saqip Beygo hebiye û tê mijarê radigîne wî. Saqip Beygo dibêje ez ê eleqeder bibim. Lê demekê şunda dozger ji bo îfadê mifreze leşker dişine du Abdurrahman Aliyê Yûnus. Abdurrahman Aliyê Yûnus wê rojê nexweş bûye. Leşker dibin nêvanê wî. Dema xizmet da leşkerek û xortekî mala Aliyê Yûnus hev şaş fehm dikin. Pevçûn dertê navberê da leşkerek tê kuştin. Leşkerê dinê direvin ji pey van bûyeran ew fermandarê ku dest dirê jî geça teterê Badikê kiriye mijarê li gorî xwe radigîne Enqerê dibêje qewmê çiya serî rakirine. Şanzdê cotmeha 1935 da tevger dest pê dike. Abdurrahman Aliyê Yûnus jî alîgirên xwe hildide dikişin çiya.
قومê çiya li çiya dane gund vala kirine şerekî dijwar dest pê dike çiyan da lê pirnakşîne yalîkî da berf û zivistan ji alî din ve jî şervan êrîş dikin leşker xwe çiya da nagirin dadkevin baregehê xwe Evdirehmanê Elî û alîgirên xwe jî dadkevin gundê xwe Lur dere gişt Abdurrahman Ali û tetere hev dibînin falan Abdurrahman Ali jêra ji tetere dibêje dibe xwedê mesele zanî ne destavêtin bû falan ew provokasyonekî li gorî dibe oyînkî bû yani dixwastin ku mişqulê derin ew bikin û ewan jî wet paqij bikin Heman rojan fermandarekî nûtê herema milêfan Cemal Madanoğlu bavê ya di salên 1920 da ji ber ku alîkariya Yunana kiriye dema Yunan dikişin bi tevî wana diçe Yunanistanê ew xwîyê jî 27 Golan 1960 da tevî darbeyeke leşkerî bive bi wê va jî nemîne sê cara disa bicerbîne ew di wan rojan ji bo serhildana Sasonê tê milêfan Madanoğlu jî insanekî pir açık göz bû yani li vir derê dema ku li Urfa Üsteğmen bû taynê wî dertê derê dibe yüzbaşî terfî disîne yüzbaşî li vir derê di qarargeha bû li Melefan gundekî me ew dî heye li wir derê qarakolekî hebû tê wir derê û zaman zaman jî dihate hezû navenda hezû jî falan Lebele piştê ku hate vir derê falan ew bû yani mesela hinek kurmancı falan filan koyun dike aşiretekî me heye em jê re mala naso keçkî wan pêra di zewce zewce ne ew dibe nikah dike yani imam nikahê dike falan ne her çiqa xwe kemalîst yani zabetekî kemalîst xwe nîşan de jî lebelê ew dike yani wisa bi kurdara ew dike وسا بخوشی yani درێ بە هەیە wan ew ke ayar bike falan filan hinkisî xur mîxur li wir derê peyda dibin falan jê ra ew dikin alîkar dibin alîkar Fermandarê giştiyê cendirma Naci Tinaz dema ku tê heremê Haja Evdirehmanê Elî Yûnus çê dibe. Evdirehmanê Elî Yûnus bi çeka dîplomasiyê bikartîne nameyekê ji fermandariya Hezora dişine dixwaze hevdîtinê çê bike. Fermandarî Cemal Madanoğlu peywirdar dikin. Cemal Madanoğlu bi alîkarî û belediya milîsê xwe Musayê Sado tê gundê Evdirehmanê Elî Yûnus. muhabere navbeyna wan dev çê dibe Abdurrahman Ali mektubekî jê re nivîsîne falan dibe Hayretî Gaziyê me dikî lêbelê emîn be sernavên min çawa ku hezkirokên min hene hewqa jî neyarên min jî zafine yani mala Alî Yûnus de dît digotin ağa ne nizanim çine falan filan yani ên nexweşiyên min jî hene dibe sernavên belkî sed heb arzuhal dilekçe dane giliyê min kirine falan filan wallahi yani eğer bu teminateki ne diyeyim ben zararın teslim bilmem belki bir 100 sala jî ez xilas nabim falan filan tamam dibe em hevdu bibînin falan lebele gerekti hinki çekmek ew falan Abdurrahman Ali jî yani nêzê 6 heb jî ew tivin bifinga ew dicivîne û teslim de wî jî teslim dike falan hevdu dibîne di çadırê xwe ew jî li wir derê çadir ew dike li mêrgan gundekî me heye falan filan mêrgan li tepekî li wir derê hevdu dibînin Abdurrahman Ali İbrahim Mıstê başî li hev ne kirin
Di sala 1936 da bi leşkerên Bitlis, Siirt û Amedê garnîzoneke mezin tê ava kirin. Ew garnîzon di meha tîrmehê da dest bi êrişê dike. Abdurrahman Aliyê Yûnus alîgirên xwe digire û dikişin çiya. Çiya da şerrekî giran dimeşe lê leşker ya dixwazin dest naxin. Ji ber wê yekê gundên der û dora çiya êrişî wan gundan dikin. Wan gundan da qasî 155 kesan dikujin. Di şeşê cotmehê da Wezareta Hundirîn biryareke sirguniyê derdixe. Di wan gundan da 2700 kesî jî dicivînin û tînin farqînê ji we re jî Amedê û pey re jî bi trenê sirgunî Anatolyayê dikin. Ew sirguniyên Sasonê yê 15 salan nikaribin vegerin cîwarên xwe. Di sala 1937 da tevgereke leşkeriye pir mezin ber bi heremên Qedexeyî tê. Leşkerên neh taburan davêjin ser heremê. Armanc ew e ku vê heremê êdî bê mirov bihîlin. Leşkerên neh taburan li hember du süt şervanî şer dikin. Lê disa jî encama xastî dest naxin. Vê carê bi balefiran êrîş dikin. Di sala 1935 da dema tevgera leşkerî ber bi heremê Qedexeyî dest pê dike, li vê derê 4000 kes dijî. Lê bi dayîbûna sala 1937 bi tevî Abdurrahman Aliyê Yûnus tenê 100 kes dimînin. Yên din, an hatine kuştin, an jî sirgun kirin. Dema serhildan dişkê Abdurrahman Aliyê Yûnus biryara çûyîna bin xetê digire. Ji bo ku şervanê mayî jî neyên kuştinê wan wek sê qefla rê dike. Ew qefleyên ku di ser heskîfê ra û newala Qeremusê ra diçin, dikevin kemînê û bi bêbextî têne kuştinê. Tenê bi koma ku Abdurrahman Aliyê Yûnus ra rêketiye silametî digêje bin xetê. Dema ku kom digihê wan ji hev diqetînin Abdurrahman Aliyê Yûnus jî dişînin Şamê. Wê gavê Sûriye bi destê Fransayê de ye. Bi domandina demê ra Abdurrahman Aliyê Yûnus ji Şamê ve digere Qamişlo di gundê Maşuqê da cîwar dibe. Em neha li Hezo gundê Nûne.
امی ویدری هرن سردانیا دایکا جمال. دایکا جمال نبیا عبدالرحمن علی یونسی. اوی مرا بحثا قالکی خوبی که. نابي من جماله أسكت محمد أميني كري عبد الرحمن مالا مال معشوقي بو وكما يعني من ويدر يبون بابو عبد الرحمن بتني بو ويشاخي ويتدي جناوي يجي دمره بتني بو أز وخواوي رقيا ما طلبي بيتكر جار أزبوم جار أو زاوج من عسكر وصح عسكر نك زاوج من عسكر زي دباب عبد الرحمن قريب خدي روجك من هذه تا صبراين ده جوي در يكون جمال لما تشو قامش له إن جهر جار تباتا كنا خوش بباتا بعمة تلبامة بما أدي أف جري يعني قدري بك بو أزمان صبري بو جكر خوين بو لكن برصاوي تكرانا جكر خوين جارتكو آغا دا كمان بيلا كوس كتابك يوحشيك ما تخطي شبابه تقول دا كان نحو جاي له بخد نحو جاي شي نكر بچوینا بن خط راجی عبدالرحمن علی یونس دناف خباتن خوی بونه دا جیهتکره روشنبیرین کردا سازی و دزگین کردا را تکلین ویهنه جپی شهر جهان دویمین جبو قدرن کردان جوینک دیل دارخستن عبدالرحمن علی یونس چی دناف وی جوینه دا جیهتکره هلبت افکرنین وی جالی ترکیه واجی دین شوپاندن جهاره که جبیاره که ببخت خو زور خلاسته که دما که میوانی خو علی آقای زلفو دینه ج قامشلو یه به ترن ریک آلی نسی بینه در ترن سروانتین گرتن اوجي قصداوي تكرت هاتو تشوا هاتو تشو يدي روجك تي ميفاني وي و تكايدي كوكو هره دبي بيرا دراوستا حتى تريني در دراوستا وش قرا خبرت شقرا خبرت دين عود بينا كوكيش نمسيبيني ايه تبين اغا يكتب لي اغا والله دورا وقرت تبين انا بقيم لكونا بريتو كيشتي مسيبيني وقابش له بهذا يا قوي جيت صوار بوني جيت ترينا يزيك يا ابن تبين انا تبين بالي والله خذ دورا وقرتنا ويجاخي ويدي خذي ويخبي يا الله خذ بنجريدة دابيش خذي يدي بخلاصتك تبني التيلادة تبني أوكادة وخذ قنطرينا وخذ أبجعتها ملي السوري مرنا قال كي عبد الرحمن تي بيدات داي شينا ويا تشابو مرنا ويا تشابو خذي ويجاخي غديسة مع لما القام شلوبو تبعت ابو نبيفة نجد نسارم من نادي نجد نصدر كفم أزوي يعني نكا بيشم
الباتر بس بيد غيرك يا انا غيري تو غيري غيرك البادو غيري ولو يدري بالشارت جي مريم مالو يدري بدو غيري تربس بيه بريكو بمره به عثمان صبری را اوت که وی چیروکی خوشی آن خود بکچات سری فلان فلان عثمان صبری جی لاوی دنسینه و شر سازونه اب پرتوکیانه براستی من عبدالرحمن علی هم چواکو عبدالرحمن علی چواکو براو پسمامی برازی یک کوچه ماینه yani mecmuan fehim kiriyor. O çavakuji evi bicanı o kadar gotiye yani Abdurrahman Ali bu yavi naskeri bu barizede bu zedeti yani tavçent yani Abdurrahman Ali. بوی حسرتی جان داده عبدالرحمن علی یونس بوی حسرت ولات ده هلبسته که خدا و هاتین زمان دترسم ای وطن بمرم نبینم بختیاری تو دیسا لبن پنج سیتم به آهو نالو زاری تو دلو جان من به گوری چون جدا خازا مرادای تو بنویسن لسر قبرم وطن خمگین و من خمگین